Dah, macam pantai Ronaldo belah lah. Dah. Nak bersebe belah. Belah. Oh, dah ni nak. Go no, go dah kima mahal. Go no tu. Sebab tu. Ronaldo loh. Dah muda ke dah ni? Mana dah sisa? Boy over. Yes. That. Substitution into the match for the Tommies, number 2, Dennis Mensah Jr. Corner kick awarded to the Mavericks. Khi nào là hốt đó đuổi một cổ chùa đấy hay là người ta mới cổ đâu hay bưởi thả. Taking the Maverick corner, number 11, Sakol Umarai. Con này bò. What is 7 aja waduh.
Sudah ada kuada Ronaldo tackle tadi. Mana sih non? Ta su ke thọ chứ không? Por ha ju lo che ka da a. Tu bon na chu. Ta su ke thọ chứ không? Who's doing that? Who's doing that, Papa? Substitutions in the match for your Mavericks. Number 15, Junior Casillas. Number 20, Luke Smith. And number 27, Brett Perkins. Taking the Maverick corners, number 6, Martin Lago. Bruno pada ada A sekali. Dia malah kima gol 0-0 lah.